Bagwebi go tswa lehatshe la India ba supa keletso ya go tshwaragana le bagwebi ba lehatshe leno. Tonakgolo wa lefatshe la Lesotho o mono go tla go tsena moletlo wa letsatsi la mafatshe la bana o tla tshwarang ka matlhatso. Mokatisi wa the Zebras a re setlhopha se tsweletse sente mo go ipaakanyetseng dikgaisano tsa monongwaga tsa AFCON. Mothoetsontere go dumelise go amogele ke bile wa Regional Richardson. Dumela wetso ke kgoma tsa go tukile rano lang ka puo ya diata ke sentle moeng mme a re tsena mo go tsone. Totona wa lehatshe la India Medropadi Murmu o letse a meletse go boela ko lehatsheng la gabo la India morago ga go etela mono ka leeto la semmuso la malatsi a mararo. Le mono Totona Murmu o na nna le sepaka sa go nna le dipuisano le molekane wa gagwe Totona Advocate Dumapoko. Medropadi Murmu o ne gape a nna le sebaka sa go etela madirelo a DTCB ko ditemane di thotiwang teng ga mmogo le go etela sehikantswe sa dikgosi tse tharo. Lehatshe la Botswana la abetse la India mangau a roba bopedi maapane. E re kgandi bijalo ba go ebi go tswa kwa lefatshe la India ba baneng ba tsile le tautona wa lefatshe leo Murmu ba supile fa ba eletsa go beeletsa le gone go tshwaragana le ba go ebi ba lefatshe leno mo mehameng e farologaneng ya itsholelo e akaretsa wa kgotetso le moepo fa bua le lekalana la dikgang la BTV News jaaka Botswana Investment and Trade Center ne e rulagantse bokopano le ba go ebi bao bokamedi wa lekalana la BITC re ke le tsositse o lebile o tlhalositse fa bana ba amogetse baemedi ba dikhamphani go tswa India di le 10 bofera bongwe go tswa mo mehameng e tshwana wa ditirelo tsa madi kgotetso le diteemane bokopano jo e ne le go ba sedimosetsa ka botlalo sebaka se se leng teng sa go simolodisa dikgwebo tsa bone mono go beeletsa le gone go tshwaragana le bagwebi ba mono gae lefatshe la India le itumile ka go dira ka natla mo mehameng e tshwana ya botsogo diaparo temothuo le papadi fa tswa la gagwe moeteledipele wa lekalana la South Gujarat of Commerce and Industry go tswa kwa India re Nikhil Madrasi a re lefatshe leno le siametse kgwebo le gone go ka beeletsa mo go lone segolobogolo mo mehameng wa motlakase wa marang a letsatsi diteemane le diabe. They have even proposed the possible twinning of the city of Gaborone with the city of Surat, which is the base for diamond cutting and polishing in India. I think that makes a lot of sense because Gaborone is the source of most of the diamonds that can be spoken about around the world. Should really elevate to the level of Surat and industrialize in that manner, and we can learn a lot from them. But there were also interests around establishing diamond factories themselves, establishing renewable energy plants, sourcing coal from Botswana. So we will definitely be following up to make sure something tangible comes out. The 70% of the manufacturing units are from Surat itself. So they talked about megawatt, we talked about gigawatt. So what we can supply to your country is something amazing. We talked about mining sector. We are having our own people from Surat. They are the 6th largest coal distributor of India, and they are ready to do something great with Botswana. As we prepare for the 30th edition of our flagship Business Botswana Northern Trade Fair in May 2026, we see immense value in drawing from SGCCI's experience to enhance our exhibition models, strengthen sector participation, and create high-impact platforms for our members. Therefore, we see the need to formalize our partnership. We want to believe that this sets a tone for a lot that can happen in terms of collaboration between ourselves, and we are ready to formalize this collaboration through an MOU or whatever that you may see fit. Tona wa ditso mong le kgotetso me bogolo kene wendo o tlhalositse ha leeto la tautona wa India Medropadi Murmu ko company ya ditemane ya Diamond Trading Company Botswana maapane le ruri hatsa le ho tisa boeteledipele jwa lehatshe la Botswana mo kgwebong le phadisanyo e babalesegileng mo go tsa ditemane mme bile seo se tisa tirisano ya mahatshe
o mapedi leeto le leta ka nako e mahatshe o mapedi a dirisana mmogo tsa kgwebo ya ditemane jaaka lehatshe la India e le lengwe la mahatshe a magolo a rekang ditemane tsa Botswana jaaka e rile ngwaga o hitileng a ile a papadisana mmogo tsa ditemane ka madi a ka tshwarang 6.4 billion pula o na le thata mothanka wa latela. Tona Kenewendo o supile ha leeto le la tautona wa India le mo fa sebaka sa go iponela ka ha lehatshe la Botswana le tsamaisang kgwebo ya ditemane ka teng go simolla hela ka ha dithothiwang ka teng go ya ka ha dikalwang boleng ka teng go fita kwa legatong le jaanong ditabong di le mo seemong sa thekiso. A re lehatshe la India ke lengwe la Botswana a lebang e le molekane wa botlhokwa ha go ta mo thabollong ya mohama wa ditswammung. Madam President, we are pro-natural diamonds. We have embarked on a strong campaign of differentiation, of defense, and of bringing back value. Re simolotse ipapatso ya masheta go bapatsa ditemane tsa rona go di harologanya le tse dingwe ka tsone e le tsa tholego ke monokeng ya India mo go se e botlhokwa hela thata mme gape khamphane ya rona ya ODC e simolotse lenaneo le lešwa la thekiso ya ditemane le la akaretsang bagwebi go tswa India. Re dumela tirisano le tshwaragano ya rona e tla re bulela ditshono tsa dipeeletso le bothami mo mohameng wa ditswammung. Businesses, and as we said, we are partners in the diamond industry, and we look forward to our continued partnership to strengthen it, to unlock financing opportunities and share innovations that are associated with the industry. Dipuisano tsa leeto le di rurahaditse botsalano jwa mahatshe a e le jwa sennela ruri mme bobedi jo jwa supa ha ba na le tumelo e tetseng ya gore tshwaragano le tirisano ya mahatshe a e tla akaretsa dipeeletso tse dišwa thabollo ya dikitso le bothami mo mohameng wa ditswammung le kgotetso ka bophara. Re sa le ho lehatshe la Botswana le letse le abetse lehatshe la India mangau a roba bobedi tota go thusa lehatshe le mo maitekong a lone a go oketsa palo ya mangau a ntseng a wela tlase mo ngwageng tse di ntseng di heta. Totona wa lehatshe la India Metropadi Murmu o lebogetse thata mpho ya lehatshe la Botswana e a reng e tsile go nonotsha thata botsalano jwa mahatshe o mapedi. Neelano eo e ne tshwerwe kwa Mokolodi Nature Reserve kwa mangau ao a beilweng teng ke letleletswe e somolekae. Kamogano eo ya go isa matlotse kwa lefatsheng la India go kailwe e le maleba go thusa lefatshe le go oketsa palo ya matlotse a bone le go tsaya maele mo mafatsheng a akaretsa la Botswana a dirang sentle mo tshomarelong ya diphologolo. This is an important step forward in Project Cheetahs, which is being steered by the vision of our Prime Minister, Mr. Modi, and has already shown success. Excellency, yesterday you mentioned a cheetah who shared your name, Duma. Please be assured, when these cheetahs reach India, they will act as symbols of your dynamic and energetic leadership and of the deep bonds of friendship between our two countries. So this process is as much to donate to India so that it grows its population as it is to provide a sanctuary, a safe home for them, where they will not come into any conflict with humans and therefore not face the potential of being killed. So we are grateful to India. This donation cements our good relations with India. E re go ntse jalo lefatshe la Botswana le supile le tla tswalla ka go baya kwa pele maitlamo a gore diphologolo tseo di babalesege. Where they are being taken to is not very different from Botswana climate, even though it's in India. And we have actually followed the cheetah project very closely. They have, we are not the first ones to actually give out cheetahs from this area. They got some before from South Africa and Namibia. And we know, we have seen their successes. They have learned how to improve their viability. And it's also the information and the knowledge that we need for conservation purposes. As Botswana, we are leaders in conservation. Just last week we hosted the first ever Africa Biodiversity Summit,
And this was also to demonstrate our eagerness to conserve. We happen to be host to almost all the species of animals that we can think about, big and small. matlotse ao a aferang bobedi ka palo a tla tshegediwa mo lefelong le le gapegileng kwa Mokolodi mo dikgweding tse pedi pele a fudisediwa kwa lefelong la diphologolo la Kuno kwa lefatsheng la India ngwaga o tlang. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Mokolodi. Re sa le fo Tautona Murmu o tsere sebaka sa loeto la gagwe la malatsi mararo mono go ya go bona sefikantswe sa dikgosi tse tharo o ne a patilwe ke tona ya ditswamong le kgotetso mme bogolokene wendo le tona ya tikologo le bojanala re Winter Molutsi mme Murmu o ne a lemoga tiro e tona e dirilweng ke kgama wa boraro sebele wa ntlha le bathoeng wa ntlha fa ba ne ba ya go kopela Botswana tshireletso. Loeto leo le ne la thusa Botswana go tsaya boipuso go sena dikgoreletsi mafatshe a Botswana le India a tswa kgakala a dirisana ebile a tshwaragangwa ke puso ya batho ka batho e mafatshe mabedi a dumelang mo go yone. Re tsola le tsona motho e tshotona kgolo wa lehatshe la Lesotho re Samuel Matekane o gorogile maapane mono Gaborone go ta go tsena moleto wa letsatsi la mahatshe la pana o ta tshwarwang ka mathatso. Tona kgolo Matekane o sologetswe go kopana le baeteledipele ba bangwe ba kgaolo ya borwa jwa Afrika kwa segopotsong seo. Letsatsi leno le segetswe ha thoko go rotloetsa le go totomatsa ditshwanelo tsa pana. Godimo ga moo le neela pana sebaka sa go tshwaraganela dipuisano le baeteledipele ba bone ka dikgang tse di ba amang go amogana maitemogelo a bone. Tautona Dumaboko o ta tsena segopotso seo jaaka a ne a se tsena ngogola kwa Zimbabwe. Moruti wa kereke ya Divine Anointing Church International go itse Kgosi Mojadigo o bone molato wa go thubetsa le ke kgotla ya ga Makasata kwa Motšhudi go bona molato ga Mojadigo go tla morago ga tiragalo e go tweng o ne a thubetsa mme wa dingwaga tse di 23 kgwedi ya Moranang e le 5 kwa motseng wa Morwa ka ngwaga wa 2023. Mogolwane wa kgotla ya ditsheko ya Motšhudi Queen Mwanga Leburu o laotse gore Mojadigo a ye go tlhatlhobelwa mogare wa HIV pele ga katlholo e tla ntshiwang ka la botlhano. Nkutlwe Thamaga. Puso mo tshekong e netsitse basupi ba le bane gareng ga bone e le mongoregi mokapelo wa gagwe ngaka ga mmogo le motlhomisi wa kgang Makastrata Mwanga Leburu mo tshwetsong ya gagwe o tlhaloseditse lekgotla fa a sekasekile mo go tseneletseng bosupi jwa mongoregi mo tshobokong ya gagwe ya kgang e Makastrata Mwanga Leburu a re go papametse gore go nnile tlhakanelodikobo magareng ga bobedi jo le gore Mojadigo o dumana le bontsi jwa tse mongoregi a di buang ko ntle fela ga tumalano ya go tlhakanela dikobo. Mwanga Leburu o ne a bona mosekisi wa molato wa thubetso mme a laela gore a ye go tlhatlhobela seemo sa mogare wa HIV le gore a tsewe menwana. Mojadigo o tla ipobola pele a amogela katlholo ka la botlhano. O Nkutlwe Thamaga, BTV News, Motšhudi Magistrate Court. Mthetswara thudimela sa mahatsa sele mogwebu yo humileng thata mo Afrika Aliko Dangote o beleditse madi a kananka $1 billion kwa Zimbabwe go bopa seshamhamo wa kgotetso le go dira dithoto kwa lehatsheng leo. O kaile se a le moletong kwa Harare maapane. Dangote a re dipeeletso tse di rulagantsweng di tla akaretsa mohama e le mmalwa go dira disamente go heta motakase le go aga sesha pipe ya leokwane. This in cement, some of it in power generation, some of it in pipeline to bring petroleum products. You know, we're in the business of producing oil. We have the largest refinery in the world, single lane in Nigeria, and we want to bring it to Walvis Bay and then pipe down here. So there are a couple of other investments which we're looking at. Broader investment really is in hundreds of millions of dollars, maybe even up to $1 billion. But you know, we will tell you the amount as we go along.
But really, it will be over $1 billion because of the pipeline. Motheso a re tshwara gone foo re go tshameka. Motheso madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa mosong ono. A re tshimolola fa ka pego e reng e re jaaka go setse malatsi a le 35 fela pele ga lefatshe leno le tsenelela le metshameko ya kgaisano ya African Cup of Nations 2025 kwa Morocco. Mokatisi wa setlhopha sa setšhaba Morena Cuthbert Ramorebudi a re maikelelo a bone ke go bereka mo go noseng ka e lengwe ya konokono mo goreng setlhopha seo se dire sentle kwa kgaisanong eo. Kgang di mo go tshepo ke himile. Ramorebudi o tsweletsa re ba ya go berekela mo dilo di le mmalwa jaaka go nna podi matseba go tokafatsa tshameko le maduo a setlhopha. In all the matches that we have played, to be honest, I still feel that mo metshamekong yotlhe re tshamekileng ne re itlha ba thipampeng ka fa re noseng ka teng mme re na le sebaka sa go tokafatsa seo. we have a chance of correcting those mistakes into the camp and make sure that we do well. Le fa go ntse jalo Ramorebudi o supile fa a na le tumela gore setlhopha sa gagwe se tla dira diaba kwa kgaisanong eo. We know that we have 3 chances to make the country happy. We have 3 opportunities to make the association happy. We have 3 opportunities to re na le dibaka tse tharo tsa go dira lefatshe ka kakaretso motlotlo. Re ya go leka ka bojotlhe go dirisa ditšhono tse go netefatsa fa re fetela kwa legatong le le latelang. The 3 opportunities I'm referring to, the 3 matches that we are to play in the group stages to make sure that we go into the next phase. Setlhopha seo sa setšhaba se golagantswe le Senegal, Democratic Republic of Congo le Benin mo Group D. Mme Ramorebudi o tlhalose fa se tsa ithuto ya go le gontsi ka ditlhopha tseo. You need to find a very solid way of dealing with their threats and at the same time try to be able to address their weaknesses, because if there is one re tshwanetse ra batla ditsela tsa go dirisa makwa a ditlhopha tse re tshamekang le tsone gore berekela ga mmogo batshameka morago ba bone ba na le makwa mme ra go berekela mo go seo. If you want to do well, you need to understand that you should be able to run into the spaces, force them to chase you, and these are some of the things that we need really to do. Setlhopha sa December se tla tsenela kgaisano Africa Cup of Nations AFCON e tla simololang kgwedi ya Sedimonthole le 21 go fitlhela hirigong e le 12 kwa Morocco. Re sa le fo setlhopha sa December se tla lebagana le setlhopha sa Senegal mo motshamekong wa bona Pula Madibogo ka kgwedi ya Sedimonthole e le 23. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Pasantse re le mo go tsa metshameko kgotsa ntse kgwele ya dinao jaaka lefatshe lengwe le lengwe ba Botswana Football Association le bone ba nile le sebaka sa go tlhopha batshameki le mokatisi ba ba gaisitseng ka ka bodietseleng ya the FIFA Best Awards. Bakatisi ba setlhopha sa setšhaba sa bomme le borre e leng Alex Malete le Morena Ramorebudi ba supile fa seo e le kgatelopele e tona mo lefatsheng. It's very important because I think one thing that it does, it also reminds us that we have a responsibility to play in our positions as head coaches in making sure that proper candidates or individuals are being voted, and it becomes easier for us when we are being given an opportunity to vote, because it simply says you as a coach, you are being regarded as somebody that has to be fair, and being fair, it means you are being given the responsibility to vote, and fairly so. As a country, as we mark ourselves in the world stage in terms of football, we are learning, we are growing, we are committed, and we are also dreaming that in years to come we'll have our own players, and it takes a lot of work, and with the right things that do wrong, Mokatisi wa setlhopha sa Mochudi Santa Chiefs
tota mokatisi wa setlhopha sa Motšhedi Santa Chiefs Pontsho Moloi a re ba ipaakantse sentle ebile ba itse se ba tshwanetseng go se dira go fa ba thulana le baeteledipele ba FNB Premiership Gaborone United ba bileng gape e le basireletsi ba sejana. Moloi a re ba tsena mo motshamekong o ba tsoma dintlha tse tharo. Tshepo ke hemile le ka go somolela kwa ba rulagantse pego e latelang. Setlhopha seo sa magosi jaaka Chiefs se itsege ba tsena mo motshamekong o ba le mo maemong a botlhano mo lokong ba na le dintlha di le 18 tse ba di kokoantse morago ga diphenyo tse 5 maleka a le 4 le tatlhegelo e le nngwe mo metshamekong e le 10. Yeah, well, very interesting game, very difficult match, very good opponent. An opponent that I for one been there. Ke motshameko o kgatlhisang kgatlhanong le setlhopha se se popota. Ke nnile le sone dingwaga tse 5 mo motshamekong wa rona wa bofelo re ba fentse ba dira bontle gone jaana mme re tla ba fa tlotla fela ga re ba tshabe. They are doing so well, very very well. A team that we respect so much, and a team that we will give them their respect, and but a team that we will not fear. Mo letlhakoreng le lengwe setlhopha sa moya go le jaaka GU ba itsege ba tsena mo motshamekong o ba ingatletse kwa setlhoeng sa Loko ka dintlha di le 25 go tswa mo motshamekong e roba bongwe e ba e tshamekileng. The Money Machine ga ba itse ba latlhegelwa ke motshameko mo pakeng eno mme ba kwaditse diphenyo di fera bobedi le go tshameka maleka gangwe. Phenyo ya GU mo maitsebeng ao e ka netefatsa fa ba tswela ba ingatletse kwa godimo ga Loko. We are feeling confident about tomorrow's game and we are prepared, and then the energy of the team is high. Everybody's focused. Everybody understood our strategy for tomorrow's game. So everybody's ready for tomorrow, really. No, could see everybody was focused on training, so we have nothing to worry. Only tomorrow to come and deliver a good performance. So, and then everybody's ready for the game. Mo metshameko e mengwe ya mafelo a beke morupulane ra se tla amogela Swa Flamingo School ba lela phalape fa ditlhopha tse di magoro go matšha tsa Black Lions le Police 11 di tla mekapekana kwa lebaleng la Royal Area kwa Tlokweng. Extension Gunners e tla iteisana bortana le se go amboketse sa Calendar Stars kwa lebaleng la Lobatse fa Rapa United yone e tla ba amogetse Santa Green kwa lebaleng la Itekeng. Metshameko eo yotlhe e tla simolola ka nako ya bone mo tsokologong ya Matlhatso. Ka Sontaga metshameko e tlhomagana e le mebedi kwa lebaleng la GU mme e tla thulanya setlhopha sa Matebele FC le sa Johnny Galaxy fa Township Rollers e tla lebagana le BDF 11 morago ga motshameko o. Tshepo ke emile PTV Sport. Wetso a re di be khutlo gone fa ka jana le ka nako tsotlhe tswella go ikantse rona moso ke yo. Building a child-friendly justice system is a very complex task, Bagaetsu, a referral system that requires the coordination of many skilled and dedicated hands. It is like a relay race of many skilled and dedicated